Kuki hi su mang khawa le Nagaland langa ham sit na thudin Assam langa su oding Bangladesh sung langa su oding mundang dang ding gial na hen Kuki chu cho ngai ta chlai chun kat nge Nagaland ho Assam ho chun Manipur hung jam de ti wa to hi keirau MLA pa chun Kuki ho isu bit ding he tin mai he radicalist ni sa hi Manipur ko na Kuki su beilo wai le hi seiloudiu tin ho ho ai jam du ham jo hi ve tau chi cho thing bat asia na hoi pathin nam mi te ki cho Christian hi mai mai lo pi cho naga te to ki kap tu wa yon chu embu so chu to na lo pi chu tu ang MC alui ho to sa langa ka pan ho mo cho na ho le ho ki kap tu phal thil chu min za dang tang ki tham wa la Christian hi mai mai pui pathin pangati chu na to hi chi movement hi tu din munai people's movement hinam mipi movement hinam talks SO khuda kitan leadership central command hi ti sedam sam saute khuda kitam chi people's movement nam aban le amindi gamjong kimunai lo separate administration kimudiam kimlo de amindi ang ha boi tenurin hichilong ho he e boi wang wa ki ko boi lo pi cho aji chu ke hin guiding principle ai ha le vision ni ya chat kai bo ya na cha chun bo he ta ayal hal khat in se nge mai leite hin sawanjal devastation a hi gala lalwa balmaten ani tu chande uta tu li ga mo chai kai maya khu gambil sing alyang pau chu ani ki sia le chu angol han pha na he kachal langa khu che asilet to kachala mi le organization bola hung le honga bolma te chu British te tha na emi ho ang yaw na chu gam cho le lok chu cha man poetry ji chu ching na kuina pan cha ba how na kuina pan ga ba Manipur sana le ba ti chu thing thang ka bel hi mulin u min mul chu thing thang mi hon i hum pen ke la ya ko me ti chu na hi chu British te nga chu chu lam kai khat leng khat na ya akam chang chu boundary su yeng chu Langor mulang ko chang se island ta banga mula am chu na gabe lo gogol sa phet lo chu ai wa nga chu mul ki ti po po chu thinghang hill district hung pong yeng chu na to ka sei nom chai le lam kai kha nin sui kai ding tieng le ching thei ta wat ngai chu tu na ka kai hi jing la khel ke ding ti ti am ti chu hi thei lo pi chu amo chun to leadership akila la kila ta ve taw hoi pathin nam mi te chu ong fial wa la khial chu pathin a cham chama na an sin ding hian chong le tu gain wang mi pi movement pa hi amo hin a he thim po na chi di lo he aji chu a he thim po ka tina chu phiam ti le thing noi ki ti chu nam pi dinga fencing hin mi pin a dei dei ki han ji ding hin tu chunga gam sunga boin he dangai poi mi pi represent ball wa thing noi represent ball lam kai tam tai ki han ji wa qualified lo ngan ta bong atu wi wa chi su hin ka sei nan pangal te khilgau to kok ta to lilong bo achang with em le khat ni bin kui ma ni ta bol thei lo hin na e mi te chu thing noi party som li lang ma em le som ma min hi tai bol de wi karan thapal hon ado na wang khu lungdong chu root cause holu chu genesis of conflict chu holu chu ipi yam til history pi ang lo pi chu effectively dal nei lo ji wa na hi chi so bo chu chu na the last question kan dong no me chigal sustain dinga hi Kuki zomi ka hi amin ki chu leadership ang ki chu flex choi lo za da loi operational area ti loi na chidin mura hi mấy chẳng hơi ai la điều nè là cha hơi ai la điều to al hat li bo la li rong thling nai lo a mi zo ki ti mai wa so pi mi zo ram ho ine ki ba pi gin na ki ba pi khau wi thau tang kha le jung pi le pi ha sat naum ham MNF hon jong MNF movement lai rồi ho jong sang sang ina zaw vin ipga chilaya Kuki to zomi leadership jong thelo galten kwakta that dinga laya hi chlai a leadership ki tu jing Ibon ai thi gam diu ham ai lo in naw lam pium son chu mi zo ham piam na ngai dan Frankton dong te che yo ngai to chu mi zo ki ti chu khun sei beleng koi ma cha mi zo dia zo lo pi chu
mi zo ki ti chun min dang mun dang da lo na dinga chu mi zo independence movement zo a chu mi zo na tiu chu to ai ho sang ai so pi hon ai lung se jar chu ai ba bu ki du lifeline hung kyon pele ki dei athal jang ki dei ai ba wa amao to khara khat hi ve ti hi sei nom lo ham i changa chi tha banga tungnung ni ki toy man tha du ham ai lo le mi zo wa ki pon mai hi survive na dia last option ham pian long gel frame chi chu ta chapang ho hin history het lo pha da boy chu history ka ti pen chu south apa lo pi chu MNF movement pa thasim yang het lo ji hin na chi movement chum dingai tan Lucy Hills ki ti chu chi ma sanga chu na cha kil ha zo wa ko da chi lai moi rang chan chu zo ram lo pe kil ha ya he na chi chu hong su tai ya mau tam ja na hong su tai ya hi cha movement a he lang kang pu pilang mi jang tam ta pang chu amep chun karong gi ko pha bo chu ta mi rama tourist lok nga khoi na le chura chan pul dung ka a hu ba nga na cha amep chun lang ko pha ai chu chong le i movement min diu nomenclature hi ipiza adu ham ta mod bung hong sapu esal lu ne he hot mod bunga ho meeting ani man chu na ipiza adu ham amini sa adu pa he tiu chu zoga ma chang hi wen zomi ki sa ote til na ho sapu chu ding da zomi chu a cha ga lai bo thila jan le a cha so yi na chi kho ai bo ti chang ai mo le mi jo sa ote mi jo ki ti chu mo na coin lo pi chu lang manipur lang mi ma man na mizu ma he an sim tu bo chu na ai wa ngai movement hong chi pha nai ptm tile laya ham le pawa dem khusi gang te holo yang chome MNF training chu China he Kuki mina la chu na ai wa nga lai ka hi ipigem hum kha ham pathin phat sa lo ti dam ai ha la lai chun ayola chun bom ho yang ine tawi ipipyang chong su tai hecha chu Indira Gandhi ni pini sem tila khasi legislature ni chun apo do chu Indira Gandhi interview de lo ya chu sabla ka so lai bo hi chi Indian Air Force authority chu bom hal chu la win lang Indira Gandhi ko ma hi chi rosan hi itiki huna itiki ni am gadong na ti chu na to Amit Shah ho dan khun ta banga cha ma dan khun kin chu mina do be kil I thought the measures were foreign ti chu na Tushima chu mizo ki ti chu be lo hi chu imudiu pha chun de su thi na chu na he chi chu hin mizo ki ti ki pom da pui ayon le la ya pyung su dam ken ke pui zumi le thadu Kuki ho ka chu zumi ti yon le pakhum sei ta hme pai ta te lam kai le Kuki ti yon le thadu te lam kai le chu na thadu le Kuki yong gal hum lo le ki do ding zomi le pai te yong boi thei zo jong ni le thum ki soi chu chi leadership no he chi tabang movement spread administration imudiu ham ahi lo le ho za le som sagi wal ki halta mi singa wal in le lo nei lo ram ta a last thing le square one brain toilet ki deu ham chi chu ham ideu ai lo le e hon sumi nei ham gal sa na ding ki tu to na ding leadership in nei ham ai lo le anat thu sa e sanga e het pi zo mi ching mi thiem i so pi Christianity le society ayong lam kai hoi ta nei the mi zo honoya ki vet kol sa a chilai chu people movement ta tai bol amao banga hi chigali sa jo tele thing noi mi ho jo se hom su manga hoi ta i kami se pha ham chi ngai to phat lo ham chi chu movement chi hon ki bol lo le mail hi ten chamai bol pi uta chu na chong le ta chika chu yo chun survive now he ham lam kai kat no me ta mi pi thi pi di ham a hi lo le lam kai ka he ki hu hin na ding thal chang kan pe the economy ne le cha kan pe the ti theu mam a hi lo le ke ka chair ti pa hiam poimo a hi lo mi pi hu hin na ding hoi le solution mam chi ngai to ngai cho to ala ni si a mail hon tha chimit ding manipura ko Kuki khat chaum lo ding refugee poppy planters igam ye ya chilai ta hi hoi lungmong tai theu ham galong ki mo chai lo dia second wave na satai hom dia diban ho jong ki mutta ta di nam haji ka sei no pen chai da dang lo pi cha iki tu na thei di wi hat na thei ding wa hi thu la nal ta sei di lo pi cha ma se pe na chu identity ke diu chu sei banga chu
salang tem zomi ke te hon Kuki he tiwa zole mizo la Kuki pa chilo na chi chu min he bo cho nomenclature bo cho na ihetdiu pen chu piam ti le okhul te la tangkhul te khu kinai pen cho nagal ana tangkhul te chu sai ya te le keising te khu kimat nam lo pi cho e ho setting a ki pi ai ta he akimat na khatam te te cho gui te ko ma dong lo chun dù thế hồi lại đòn ham apu pa mình pi ham na yêu hồ lại kui mà chăm lo pi cho blood related nation hiểu chứ hỏi na hi chi o ko chama hong su pa la chun langa lidal ho chun cho cho het pa lo pi cho hi chi I ha na ding wa hi koi hi ikhe nu ikhe chin ni new la chun imu me no chu be sa he chu I ha diu thili mu diu pa chu to he identity crisis po am thein lai chu ayo a ka sei ta chu me I kam vai phun da uchu man ma si cha te ka hi we ti chun khanai go khom thiu chu chi chu chimin chun country da lu chimin chun hi chiu ta ka tin lo pi chu ayong le su pi hi na pau chu hi chi chun pawal ta na an to ding ai bon langa nam lam kai ki ti ta taw o EPP min puta taw ayong le amo chu organization lam kai bo ya organization khat party khat ki chun operation area hite ti ne ho chun nam pi level a thu se the lo pi cho mi pi in lam kai an ke han ni le na chu chu su de bo chu tu chan ya zomi council an ku kin pian lai pi on le selective election ngan bo cho chini le chun I cham lo wa ke tu de ki pau me thu lại tới din bunu hi zan ta lain jok attack sing na lai a to jen hi thau tang bang zai nei o leadership le ki tu na bang chi hi mun da ngam dang la ten hi sunga thu te za chen hi lung ke go bin hi funding jong lu no lo chi ya funding alu chen jong hi an tang atun na dimu tung lo thau tang tun na dimu tun lo chi ho tam piu ma to jen hi mai lang hi asa ma ma ya tam te hi ina tu kha ngai lo hi jen improve ki ge ngai ding ya ấy dấu pha để dấu nát thạc để Kuki chín mi dấu để survive na đi bằng hiệp leadership fit ấy tam na local te cái chuyện dấu mi Kuki là tam mi mona om để ahie lo lẽ ấy à para piang non lo à mi dấu ai cái declare mai hohi chi pi te na sata into line hi to na lian piu mai ya where is survival chi ya lam kai ki tu na hun ai sia ki ball thei sa hun hi sia unau gang te mi zo alu ruwa pang ma los de si mi zo ki chil khovel literature hoi pen khovela sing ta mi te la hi zoom pi hoi lo leadership mon hoi ba ma to bana tu lai ta dia dia ni Manipur government to ki do hi ji ni I survive na ding bang hi sustainability sum le pai thau vui thau tang le zo di woi ne le ta hi ai la ding mi happy na mi zo ki pu ngun lo mi happy na cho ide ai le khat ve ching ning kop taw le bang so ding chi jong hi sil ngai tu tham ching hi tu nin hi a hoi pen chi na hi ton sai na le tam te hi ngai tu lo thel we are being pushed against the wall bang pi phu kha mai bang taw to je ni what is the way forward bang hi lam pi zo mi le Kuki noya tam na Kuki zo mar chi ten hi hot dam nang pe zo de hi lo le tam te ba na next level of leadership mi zo ai ki pon mai wa I ka lo san ding ye chi hi tunin ki pon ngai lo ten hi a solution pion len bang chu bowling thei wai le ki pon ngai se lo ya hi lo le be dong le chi mo last option hi ai le tam mi ko mi zo ki pon ko option kharai koi te ngai le ki lo ma hi tu na din weekend hon crowd report to te zo sen to ki pa to kan ge na tunia tami holim na hi comment section la mi pi te ni mi pi movement ta tai pang na woi I movement stagnant den ta mo tang den ta mo kum lo to kal lo den ta mo hi lo le what is the way forward I mai lam son to zel dan di bang hi ki kum zel woi thum na to pangin lung kelon pang ding wa separate administration I chiwa ami mu zo di woi hi lo le mấy tí mu sit le nuôi xin ama khot nuôi kun kia di woi chi sang ngai to tham ching ma ma hi en tu te zo sen to ki pa to kan ge na hi